My to Premtobre Kasee no so na jo ye hwe Kuro Mu Te Sen ya bo pro ne adroba for trotro adroba for one crime na akodi nkombo na wo mu kire mu anye o enye ma wo mu kra sesen mo yeden te wo sa ban no hwehwe hihye ne niema bi na niema mgo e de ma trotro adroba for wo enkran ni tichu any circle Kuro Mu Te Sen yenti Kuro Mu Te Sen ene ahyenkafo a woti trotro e wo kwame nkroma circle a e wo enkran hanom e na wo kire wadwene e wo dwumadie yi so Adom TV much say what we Adom TV nyamehyiamo ene yenya yegina ha nyenti a yegina ha no ye say Ghana be koy nanim by police ni bia ni wa wache trotro driver wa yeden wo busa wa chechire ne mla omoche yan sika na na omoche sisi a wo ye trotro driver na wo lodu akwakra na wo yem sisew because unum say MTTU no wo no okwa obere obeche waji sika on chechire mla ne mu nchrew by the police force no omo to interpret the law because they are under the law under legislature so omo be chire yemra sisi e Ghana na yebra nanado wa ma Ghana yedin sisi e tombenku 5 cedi o ye tombenku 5 cedi kufu amre su kufu ba out be Kasee e ma your mind no yakoma to yem sisi e mind no ma yedin ye nya so so be out enya so be ba be ka chire se sika mpedede sika no de mo sesa guwa e no nchire se sika mpedede sika no e wo mo o papa bebe yebi onye obi ana ne papa tumi bo obra e set good foundation man no o papa bobla set good foundation man emene u be jan ka se undi governor ye de governor ye to ye je struggle because ye person nda ye ho nche yes we are high and say ye bla aduma na ema police for police be tro we busa alliances be yama no but still now somebody dey obeji usika ye try road work ye try insurance ye try bibia kan nya request me obebuze nyama tatantan bi no dey obeji usika tatantan bi anybody ankoda bola timi egu am say abe 2 weeks yes sir labadi kwan ya fokwan so saa ya twa road weto anso ya fokwan so saa ya bomnem ya ka na esese ya betena fie o ka se be wa ma to betena fie a onya e Canada kwa adwuma unyo bi ama wo spa wotimi adwuma so ama o man me ya bla ye na ya to ba ni bi before me free stream di MPP ni pio ni me but after afuno ye bekan se second show time in fact na me no Kuro Mu Asalam da especially Asalam da top o won see that see Russian place the Slaba ni say I'm taking Russian place Koso taska be brad to ade kitwa ena yensu ska be bre yensu yentimi yanya bi nti yensu e be de yensu yetimi twa block ni to cement Kuro Mu de Kuro Mu ya she papa nam san konform mienu bi omo hwe so o ma we mu ata epen ni kakra ayi Ali and Dauda san konform mienu we omo na ma ya bre wok sa ko we mu because Dauda ni ho Ali na wo ho nti omo nyina adu comment omo ya nipa baako ena ma ya bre bibia nkoso uto ade aye nto kai ulo du free station na so ko du triblo na wo ba seka na adane twede okwan so because ken ni Kuro Mu nti no passengers no oni bibi ya onko Kuro Mu because ken ni ho nti no yasre NDC ni MPP no ya bre wo mu so mbe boa ya omo je bibi mu ayen na ya bre wo mu o ma no ase ya giegu enyama boni nko na si ade as news ade a on sese wote e wo wasun e na wote ni Ghana ya si motherland na si ade eba ne sen e na o ma na tete apansam se si afu e ko mu sa etufu am fu e o mu sa etufu am ye lo rekwan nyina anye akratu kuma se ko mutim nyara buro e na cars e kum nipa wonsam we ha wonom wadwene a emmoa ema wonom ahyenka dwumadie no enkonkan e na wode atodwa no wo hwa aban anim se obeyen sesaye sebe ye beboa ama wonom adwuma no wahu so na ma abrabon so akoyie ama wonom